जब जलेखा तब तंथाव मुक्ति बेखलायखा आं जत रमाजा फाइनेरनो उसुन कक सानायो आनि फीलिंग्स पर्सनल फीलिंग्स ते तिप्रासानि फीलिंग्स ते यूनाइटेड तिप्रासानि फीलिंग्स हामजा मुनो दिने ओ बुरैसा बट त्रिपुरा स्टेट निखेबा रिप्रेजेंट खालाया बो इंडिया निखेसि आबु धाबियाव थाङै मुवाइ थाइ बुलाइ माने मार्शल आर्ट दिनै आरो चेम्पियनशिप टूर्नामेंट थाङैसे सिल्वर मेडल माइ फाइव सेकेंड प्राइज माइ दङ why so much discrimination biang thang state administration biang thang Indian government boke Tiprasa ni bangai de bono sinimung rozali angka automatically all feelings Painai Tripura not from the northeast region but she represented the Indian rising star of Indian star from a small state of Tripura. Where is the administration of state administration? Where is the Indian government, the concerned department? But my humble submission, where is the concerned department? Where is the state administration? Is it not a discrimination? Is it not a suppression that being she is the tribal woman of Tripura? If anybody is like her, has represented from Tripura as well as from India, should have been uplifted in higher level. Really, there is no word to express our feelings. If anybody hear my statement, I hope many people will appreciate. Khana mani ko eta tahu bukrok. Bini bor angkat tiasa kamu. Bobi kerabu sa bufa kerui. Tiprasa. Boto Tripura ni ke thangya ble. Boto Indian government ni ke thangna international level thangna silver medal mai thang ble. Biang thang lang bo state administration. Biang thang lang bo Bharat Han administration. Biang thang lang bo tribal welfare department, biang thang lang sports department. Nero tabok bude omo haike kepala haya Tiprasa ni nugui nai tolawati klai nai ko. Tani hamale boss ni kungsuk janai. We feel proud for her. Sung kungsuk janai me bolai janai kaisa kok. Tiprasa ni bangai north east ni bangai te India ni bangai. Mero tong thoya dom hai asipen mamu ni bangai. Biang thang lang. Tumana ko kok raksa hamale sini bukhung norma. O medal my family ya golo tabox dan government le baddo. Civil society non government organization kel bus ka phayne bono sinimung roya kho. Hani bangai United Tiprasa Forum ni angai sing tiniwo nira no ringjawo nira lama korai thangka hasalma sini thani rang bekerui sing government biya singdro 10,000 singdro no hamjak mani mari ninai sing narmano sing rojawo sing United Tiprasa Forum ni amor sing thangkai tini thani suri mungnar nai nong khoroksa Tripura hani bumong kong sogronai sini mukhangno keseng khlainai nini thani woteibu kusu kasamalang thung omosini kaitoni thani wasung suri mungnar nai takura bukurok ang bukhongui ni kok sawo kha klawo mok toi klai bukha hulima khano kok no sawo nero ma sisanai ma basa sinai sing bahai mo kete sukul ja tong sinai omo sojo khaijanai ja tesing sojo khaini jora tai krikha wa sokjanai jora sokpaikha tiniwo bono naiwi nai sini srarote busrungthung sini Tiprasa rotaba kabang mas drugs awai phegui kamai tongmaibo role model angthung sini narma
bukhok nini o GTV phaimani international level lo nono naiboi sini srai rok tebo srungthung nono naiboi tebo sini srai rok khabasa thung nung haike tebo nono naiboi rising star athukri kusung ketal thungkrung asai phaithung o Tripura hawo Tripura saroni bisingo omonusung United Tripura sa forum ni ngai sini diai mung taku bukurok belake khanango ang emotion control khane kok sau but it is too much belai yak laika almost hojjo khaijani ya taku bukurok gana gudu tongnai angthung taksini aro ganda ni police ni thana ni borrobo tongaigo nero bo masok di nero khoro bakhe pane nero kuthoi ne nero bono recognition di nero bo prosar khaidi waso naisidi India ne eng represent khai phewinai world champion no bos second mai phai porjonto sibono ke bosi sini mungsi roya nero bo haino sabai jadi gana ginibo jero majak nai rok nondir mang kobok jawo tei Tripura hastewo Tripura sangthung wansa takura ongthung whosoever NGO salok tongnai civil society tongnai nere thana appeal khaijawo phaidi bus kango phailaidi tini oma high rising star kisa pasagra sidi bon mukhang lai sik de mukhang ko hoy boro thik jodi tese kaham ke saro khangke bone thane tesa phan phainai bosini suba mungnangu bono sung kusoti samari ngke Tripura hani mukhang no te kuso khane ngke kusung khane ngke India hani mukhang te kusung khane ngke sung bono ma suba nai jotno ko NGO civil society political leader tonero club hi tonero kami amsoi tonero tini amoni bising ti United Tripura forum nang nang khabai kobok jawo basai phaide sini on narmano subana ni bangoi bosini kungsugnai khoroksa broi bote bosune mukhang kusung khlaithong okol no sawe ang mo thago hambai jotono